na ni agirikia na mwanake onde muhe kirathimo ni no muinuke ni mwenda kuinuka tene mutirenda kuinuka kanitha yanyu iko kwanyu niku maumira muthiaga mwanake oyu ri ngoja mzee mwanake oyu ri uliniambia unaitwa nani? Cosmas Maina. Cosmas Maina kwao ni Nyeri. Jana asubuhi niliamka nikaenda pale Garden City kwa sababu kuna rider wa hizi pikipiki tunaendeshanga aligongwa na matatu akafariki na akachuachia mjane akona watoto watatu na mimba ya miezi 6. Atazikwa Friday pale Kisii, anaitwa Joel. So tulikuwa na raida mwenzangu anaitwa Mustafa na mwingine anaitwa Webstone Kemani. Mimi ukijana akakuja. Sisi tumekaa tu chini akaniambia Bishop wewe mwega, nikafikiria tu si ni vile mtu usalimiwa. Lakini ukijana hakuenda, alinisalimia na akasimama kando kama pale. So nilienda kumenya atiriri huyu kijana kwa nini amenisalimia na akasimama pale. So he caught my attention. Na ndamwirire andu a Ngai uruno kwa kumira kambe na mundu akeara. Akaniambia Bishop mimi ni mfuasi wako. Na mimi hukufuata sana. Na mimi ni wa JCM kwa moyo na ni hodhaga. Lakini akaniambia yeye ni mwita kwa ante mpatie mic tuongeleshane naye. Mnaitwa nyinyi mnabebaga hivyo? Raida. Watu wako muidhikiri. Huyu ni wanaitwa Blue Raida. 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 Yeye anachukuanga chakula delivery ana drop deliveries. Anajira Bishop ni jitekeria gwariri yake maana sawa ajariria di na thina nikaondokea kina Mustafa nikamsikiza. Anajira kwao ni Nyeri wapi? Mukuru-ini Tabaya. Mukuru-ini Tabaya. Na yeye ni raida lakini baiskeli ni ya kukomboa. Kamwithikiri gakari ni gagukombora. Na unalipanga mwenyewe pesa ngapi per day? Per week ni 1500. Per week alihaga kamwithikiri gaka 2,500 per week. Titu thi mwithikiri andu a Ngai alihaga gaka o wiki na tutire na thina na ro mukomborithitie Ngai aro murathima. Akalihaga 2,500 wiki. Anajira Bishop nie kiria itari ni besha no ingiona kamwithikiri gakwa no thondekage mbia nyingi gukira icio tondu besha nyingi ithiragira kuriha kamwithikiri gaka. Sasa ndiramuritu gwika atia ama digana na story yo ndiramuritu gwika atia John uratumanyanire tondu guku mbere gutire monitor. Aranjira atiriri ndimuhe 10,000 10,000 ri athie Westland kundu gwitagwo kunaitwa Ibi ri nio mendagia tumithikiri twa delivery. Ndamuri atiriri ni bia cigana? Aranjira karihagwo 10,000 deposit ugacoka o muthenya ukarihaga shilingi 180 190 o muthenya. O rimwe hakiri ciakwa cirona undu ucio ni mwe tondu riwe kurihaga gake. Ndamwira mbeca iria ndamuri kamwithikiri kau kaumaga atia? Kaumaga 100 and 129 na 500 kau ka delivery. Ndamuri atiriri mbeca icio ri na giti to cigane nduthi uguo reke ngugurire. Aranjira nduthi angigura ni athira tondu nduthi agatire marua
nduthi nĩ manyitagwo na nduthi nĩ egwĩkĩra maguta ndarĩonaga faida no na insurance no kamũithikiri nĩ matonyaga nako taũni na matiũrio nĩ mathiaga harĩa hothe marenda na gũtingĩũrio nĩ mũndũ na gatirĩ goro tondũ no gũcanjia agathi kũrĩa arathi na gathira mwaki ageka atĩa niĩ ndĩrona mwanake ũraria ma tondũ korwo nĩ nduthi ndekũhota kũruta wĩra wa delivery na nĩ ũrĩ mbeca unatengeneza pesa ngapi kwa siku Kwa siku nilikuwa natengeneza 1500. Muthenya athondekaga 5,000. Rĩu aruta cia mũithikiri akona ati ndakĩnoga na mũithikiri nĩ wa gũcocera. Rĩu ndĩreta Elias nikapigia Elias. Ndiramwa Elias niĩ tũrathi kuona mũtumia ũkwĩrĩirwo nĩ mũthuri wake njoke thiĩ ũthoni wa Tom. Ndĩreta Elias aranjĩra nĩ hĩndĩ ya uma mũci. Ndiramwĩra ũkawoe mwanake ũyũ muthie nake nginya West Radio wone ni ati arenda. Bwana Yesu atukuzwe. Nataka kuchallenge vijana wa JCM. Sometimes ni muhimu kujituma. Ndĩrera Elias okay. Elias arathi araikara na andũ acio amũithikiri ũcio araigua mwanake ũyũ arihaga ciringi wa 80 nĩ goro. Angĩkarĩkia kũrĩha rĩ nĩ Bwana Yesu atukuzwe. Sasa nataka usalimia watu. Ukona guo munyamu. Goko ahoka nginya ngoima. Geithia andũ aya no mere umete ku ndio sasa ni tukusaidie ukafanya kazi. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo JCM. Niĩ mũthenya wa mũthenya ndao wendo our bishop. Ira kũrarĩ my birthday na ndĩrona bishop harĩa araikarĩte ndĩrauga ndĩmũgeithie. Ndĩramũgeithia na ndĩreherera. No ndakinya na hau ndĩrauga mũndũ endaga akeari. Ona agũteithĩka ndũkũhũ. Ndĩrauga ekethi ndĩramũtarĩria thĩna wakwa. Bishop aranyitirwo nĩ kaũndũ kau na aranjĩra ũmũthĩ no kũgũteithia. Mwathani agocwo. Tũrathire na Mr. Elias na turoya mũithikiri na ndĩracokia ngatho mũno na ndĩrera Ngai nĩ wega. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩraigua ngenete. Okay, ndarĩkirie cukuru ndekaga diploma ya building technology kũrĩa kwa NYS. Ngĩamba kwaga wĩra ngiuga handũ ha gũcoka gĩcagi reke njethe kamũithikiri nyingĩre delivery. Mwathani agocwo. Na ũguo ndekire ngĩetha kamũithikiri na at the end of the day Ngai aroka na njĩra ĩngĩ nene. Mwathani agocwo. Ndacokia ngatho mũno na ndauga Ngai akũrathime na akũhingũrĩre mĩrango. Na kĩgongona gĩkĩ ngacoka haha rĩngĩ ama engineer gũthoma na ngacoka rĩu ndĩna maũndũ manene gũcokeria Ngai ngatho haha. Sasa kwa sababu ya huyu kijana kuwa mtu mtrue na hachagui kazi. Sasa hiyo baiskeli alikuwa anataka tulipe 10,000 alafu alipange 190 shillings per day. Sasa nitamnunulia na hata lipa hata peni. Kwa hivyo niletewe hiyo baiskeli nimpatie. Sasa hiyo baiskeli ya delivery sasa hatakuwa anaendesha kama hii ni ya kuchochea. Sasa hii ni ya stima. Sasa alithiaga na gaka tondu anjirie wira wa delivery ni mwega. Gaka niko karauma 1,100 ria 2023 123,000 na ni kwarendaga. Na tumekapata, nilituma Elias akakapata na wakiwa na yeye wakakapata. Sasa kuanzia kesho hautakomboa kabaiskeli. Aranjirie gaka nike gakuri nduthi tondu nduthi igoro na nginya kuruta wira nayo igoro. Kwa hivyo jana nilituma Elias na akakununulia kabaiskeli kakopaka na side mirror. Nikapikipiki tu kengine lakini ni vile tu ni kapikipiki low budget. Sasa ulikuwa unataka hii? Gaka nako wendaga. Ni hii ulikuwa unataka? Yes. Na unajua kuiendesha tu wake tegemane mundu wa Ngai. Ndio kuiendesha. Unajua kuendesha? Yes. Haya. Sasa mimi hii hutalipa. Hiyo pesa hawa wamenipea tutalipa nayo. Thank you very much. Ndio.
I think hii ni charger yake. Haya, hii ni kofia yake, shika uvae. Katuone uria ritwarithagia. Kabe ofago. Si kila kitu inakuwa na mpango. Si hata nyumba ya Mungu ni ya mpango. Haya, hii ni charger. Atakuwa na charge usiku akilala. Iko hapo charger yako. Na nini ingine? Haya, mimi sijui hizi ni nini. Oh, ni chain. Oh, spare. Good. Sasa sisi kama kanisa tumekubariki, enda ufanye kazi. Na kwa sababu umesemea kwa hii madhabahu ati ugacoka we injini ya mutogu, kiu nikio kirathimo kiria twaga wathirira. Hii unaweza weka kwa nini yako, kwa bagi yako. Sasa mzee, we hiyo mwekee huko nje, atachukua. Tunataka atoke na hivi ili atakuwa anaenda kazi. Si ndio Mr. Charles? Si ulinifunza, uliniambia compassion will never wither. Cokeria andũ aya ngatho nĩ mũhothi wao. Ndacokia ngatho mũno na harĩa ciauma ingĩhe kũingĩha. Thank you very much. Nĩ ndahondwo nĩ wendo wanyu. Haya, chukua endesha mpaka pale utoke kama umetoka. Na uthi wĩra, ona ũngĩhota uthi ũthiĩte wĩra, tigana gĩthomo nĩ ũkuonera online. Simseme abarikiwe. Semeni aone vizuri. Thiokone wega na Ngai witũ akũrathime. Na ũngĩkona kĩndũ gĩaku kareka tũkarĩa nawe mũndũ wa Ngai. Aya. Ũrageithĩka na ngengere rĩu. Amen. Arenda gũkau Miss Charles. Niĩ ndĩrenda kũmũgũrĩra nduthi araugaca gaka. Niko ka delivery. Na si mngechukua namba yake ndio ukitaka delivery ya pizza ama ya kuku unamuitisha. Wewe simama hapo upeane namba yako. Muangalishie kamera pale, peana namba yako ya simu. Ukitaka delivery ya huyu kijana, usave namba yake, mumuitagie, mumuheage wira. Na atakuwa anakuja mpaka penye mko. Uga namba yako. My number is 0798130874. 0798130874. Cosmas Maina. Andika Cosmas Delivery. Lakini sio chakula peke yake, unaweza tumwa hata kitu kingine. Yeah? Naweza tumwa anything. Yeah. Na utaletea mtu mpaka mahali yako. Yes. Bas, mkitaka mtu truthful, save number ya Cosmas. Na sio kusave, wale mko na kitu mrushieni. Kama ni dhao mbili, mrushieni hivyo, dhao tatu. Thank you very much. Kaya kurathime. Amen. Mambo no kagwetha bishop. Thank you. As long as Ngai ario gitingina ni agutwiga muhuro uyu wa riba. Amen. No kagwetha. Please, muige video ino. When you wanna record, keep this video. I'll come back here and appreciate. Amen. Ukuna kanga hivyo. Kanyari gukoragwo. Kanyari amakire ndungiahujetie miaka 20. Gukoragwo. Avande ngwendete ni kuigwa mugambo waku. Aguthaithire okenyi na mĩrĩria gũtũ. Nũcio matukũ mothe nĩ gũthathaya ie. Yaronokio wakwa kĩhingo kĩa hinya. Jehova wĩ mũthi, maningĩ wĩ mũmanu. Niĩ nĩ Ngai witũ wĩ wa mathaa maingĩ. Kũhinyio na hinyĩtio nawe ũkĩhonokia. Agũthaithire okenyi na mĩrĩria gũtũ.
arite muoyo akogerera giku akagiria maitho makwa mone maithori Jehova we mumandu aninge we muthingu niye ni Ngai witũ wa mathaa maingĩ muinyona inyetio nawe ũkĩonokia agũthaithire ũkĩnyita mĩrĩri yaku. Utanipea dakika ngapi? 10. At 1 hour. Kama hauna form uachana na sisi tuko nayo. Si mimi mmenitolea form. Can you turn to your neighbor and tell your neighbor the right people into your destiny? The right people. Oya gukouge mwathani ndehera andu aria magiriire. Nigetha mandonyie kuria ndirenda gutonya. Mundu mwene we guoko na iguru. Uga mwathani ndehera andu aria magiriire. Uga rekenyaniririo ni moko maria magiriire. Nigetha mandonyie kuria nyendaga guthie. These are the real hands into my destiny. And the reason into why people are missing their destiny, it is because they are falling on the wrong hands. Adoike magite gutonya destiny ne ciao. Magite gutonya ni tondu matigoaga moko-ine mandu aria magiriire. Ngai aroreka ogwe moko-ine maria magiriire. Moko menatha na moko mena bata nawe. Praise the name of the Lord. Agene mari ginya na njata ya kuhika. No moko-ine maria wagwirire ihinda ria kuhika. Timo ni musene wa gutwarite ku niwe wari na muhahi wa gutuika housewife niwe wari na muhahi no macio timo mari mo andu aria manekora mathiete wega muturire-ini mathiaga wega muturire-ini tondu ni magwiriire moko mega nie ni ngenaga riria nguona andu kanitha-ini uyu na tondu nie ni njui moko makwa ni mega nikio murona amwe maumeirie nda guku nikio murona amwe mathakariire guku nikio ndirari kuhingura nyumba ya Anita tondu agwire moko-ini mari na bata nake riria tukagwa moko-ini maria magiriire.